pevačke duše. Kako ste se sreli i kako je krenula vaša saradnja? Naša saradnja započela duetskom pesmom Paučina, kada smo na predlog Dušana Bačića, sa kojim sarađujem, stupili u kontakt. Te godine je Šejla Zonić pobedila i odjeknula je svuda širom Balkana i ja sam već govorio unazad da je za mene zaista Šejla možda jedna od najboljih vokala ženski koji se pojavio u proteklih 10-15 godina i iza toga stojim i dan danas. Tako da mi je ogromna privilegija što smo ukrstili glasove i što je došlo već do toga da možemo da imamo jedan zajednički koncert i za koji se nadamo da ćemo ostvariti kako treba, da možemo da napravimo jednu regionalnu turneju. Šejla, je li teža princ za saradnju? Nije. Da su svi kod Stefana, ja bi bila presretna. Više bi pjesama bilo. Jel se zna repertoar, jel se znaju već pesme ili to tek treba? Sve se zna. Sve ste već. Jel postoji neka pesma koja će morati da dođe u obzir, koja je pod jedan i kod jednog i kod drugog? Pa naravno da postoji, da. Mislim, ja iz Vranje sigurno ću otpevam nešto iz Vranje. Ja iz Bosne isto tako nešto iz Bosne. Šta toga ćemo mi iz naših krajeva da pjevamo. Da li će se na repertoaru naći i neka pesma od Halida Bešlića možda? Hoće. Apsolutno. Hoće, sigurno. Apsolutno. Ne jedna. Biće ih više, znači. Apsolutno. Sad, rekao se da ćete malo kroz žanrove šarati. Šta to sad znači? Da li će se možda Šejla oprobati u nekom rock fazonu ili kako to izgleda? Nije ništa isključeno, bit će stvarno onako šokantnih nekih pjesama koje će pjevati on, koju inače ne pjeva to i obrnuto. Tako da isprobat ćemo se, daćemo sebi priliku da probamo neke žanrove koje nismo nikad pjevali. Ja, na primjer, rock muziku nikada nisam pjevala, tako da je ovo sada, napravili smo sebi priliku da probamo i to. A je li ovo sad prilika da jedno od drugog učite, s obzirom da vi ste potekli iz Sevdaka, kako ste rekli, a ti, Stefana, iz popa i roka? Jeste, ja, to ste videli u par emisija, imam tremu kada pevam Sevdalinke ili bilo šta tog tipa pored Šejle, zato što zaista kada stanete pored nje, vokalna je gromada i zaista mislim da zaslužuje svetsku karijeru. A koliko je bilo teško da se izađe iz zone komfora i da li je bio onaj moment, šta će meni u životu čoveče posle svega? Ja sam toliko puta izašao iz zone komfora da je to pitanje za mene besmisleno, naročito nakon nastupa na Euroviziji. Da li će biti scenski nastup da ćeš ponovo morati po podu da se vučaš ili kako? Pa vidi... Kaže bilo u Euroviziji. Da, pa nešto ćemo smisliti. Kao što ja sam generalno otvoren da eksperimentišem, volim da se igram sa muzikom, sa scenskim nastupom, prosto volim da radim nešto što mi je zanimljivo, što nisam probao ranije i što će publici da da neki osjećaj uzbuđenja i iznenađenja, tako da sigurno imamo nešto što ćemo da uradimo dodatno. Da li ćeš Maji Nikolić poslati karte za koncert? Pa ili pozivnicu za goste. A da li misliš da bi prihvatila? Zašto da ne? Maja je Nišlika, ona voli da peva, ja volim da pevam, mislim da mi smo u dobrim odnosima, koliko ja znam. Da se čujete? Pa ne baš. Kakav je princ pre Eurovizije i princ posle Eurovizije, odnosno Šejla pre Granda izbora i posle? Tebe su prvo pitanje. Ali dame imaju prednost. Hvala. Posle da me... Pa što se tiče mene, prije pobjede na takmičenju i sad, lično, puno sam porasla i privatno i poslovno. Promijenila sam se, utjecalo je naravno, ali uvijek gledam na hodam čvrsto na zemlji. Volim ja nekad i da poletim, naravno, nemam ja ništa protiv toga, ali volim da znam ko sam, odakle dolazim, to mi je onako jako bitno da nikad sebe ne izgubim. Šejla, da li ćeš možda neku Cecinu pesmu zapevati? Nije princ odgovorio. Nastavi slobodno, ja ću se nadvezati kasnije. Ne, pa molim te, nije... Šta je bilo? Da li ćeš možda neku Cecinu pesmu otpevati na koncertu? Da li i ona na repertoaru, recimo, da kažemo, ti pesama? Pa trenutno nije nijedna njena pjesma na repertoaru, ali mislim da taj repertoar zapravo baš i ne ide uz ovo što mi pripremamo. Mi nekako više idemo na te starogradske, tradicionalnije pjesme, Sevdalinke, kao što smo spomenuli, Dert, pjesme iz Vranja pa do Tuzlu i Sarajevo i tako da učim i ja. Rekli smo da će biti i smeha i plesa i svega, ali i suza. Prethodnih dana je mnogo suza bilo u čitavom regionu, uopšte u svetu da ima naših ljudi zbog smrti Halida Bešlića. Šejla, ajde prvo da krenemo od tebe, kako si ti to podnela uopšte tu vest, s obzirom odakle dolaziš, da kažemo, čini mi se da je cela Bosna negde potrešena zbog svega toga. Jako teško, iskreno, baš teško.
On je bio naš, on je bio čovjek svih nas i mi smo svi definitivno izgubili jednu legendu, a onaj svijet je dobio jednu veliku gromadu. Halid i ja smo trebali imati koncert u Italiji sada u novembru, međutim to je nedavno bilo otkazano i tada smo stvarno svi znali da je stanje loše i baš me je to pogodilo. Jesi li u kontaktu možda sa njegovom porodicom? Kako i njegova supruga, znamo da i ona ima zdravstvenih problema isto. Nisam u kontaktu, tako da ne znam, zaista nisam upućena u njeno zdravstveno stanje. Priče i pretpostavljam da si i isto ispratio sve šta se dešava, s obzirom da si se vratio relativno skoro iz puta. Da, pričao sam o tome baš juče da je to velika tragedija i žal. I što se tiče Halida Beštića kao pevača i kao čoveka, tako da mislim da je ostavio zaista mnogo ljudima u amaneti da svako treba da uči iz njegovih intervjua i svega što nam je ostavio. Stefan, evo Zelo je spomenuo malo pre da se nedavno vratio sa puta, molim te otkrio nam kako je bilo u Kazahstanu, šta si to tamo otkrio, naučio, koga si se upoznao, šta se otvorilo? Hoću, samo ako mi ne zameriš kratko da se vratim na pitanje pre i posle Eurovizije. U suštini smatram da sam isti čovjek, volim i dalje svoje prijatelje, dostupan sam, najobičniji sam čovjek, a promenio sam se ja u smislu da sam definitivno stekao mnogo više samopouzdanja i da sam shvatio kako estrada i javni život funkcioniše i u Srbiji, i u regionu, a i na evropskom tlu. Što se tiče putovanja, to je ogromna stvar za mene jer Eurovizija mi je otvorila mnoga vrata, pa jedan od projekata koji su se desili jeste potpisivanje ugovora sa produkcijom u Kini, za koje sam snimao show koji će se emitovati 3 meseca od februara na najvećoj kineskoj televiziji TV Hunan i prosto, eto, to je jedna od lestvica ka nekoj daljoj internacionalnoj karijeri, pa idemo korak po korak. Ono što mi trenutno prioritet jeste koncert koji spremamo. Kako je uopšte bilo u Kini? Kako su ti prihvatili tamo, s obzirom da znaju da dolaziš iz Srbije? Kako gledaju uopšte na našu estradu? Pre svega, producent tog projekta je bio Dimaš, jedna od najvećih zvezda u Aziji i jedna od velikih svetskih zvezda koji je iz Kazahstana. Tako da je ovaj projekat bio između Kazahstana i Kine, snimao se u 4 različite grada Kazahstana. Generalno ljudi iz Kine jako poštuju Srbiju i ljude iz Srbije i mislim da je ovo praktično jedan korak do neke karijere u Kini za koji smatram da im zaista privilegiju s ovih prostora. I imao sam sreću veliku zato što su velike procedure da bi se prošli svi ti intervjui, da biste bili odobreni da nastupate na bilo kakvom show unutar bilo koje kineske televizije, pa više nemam ni piercing, tetovaže tamo moraju da se prekrivaju, tekstovi se češljaju, da li postoji neka eksplicitna reč ili nešto što je zabranjeno do svih drugih karakternih osobina, tako da je zaista velika čast i ja da čekam da to podelim sa ljudima kada se emituje. Znači, predsjednik si je opasniji od Vladimira Putina? Kako? Pa, rekao predsjednik Kine si je opasniji od Vladimira Putina. Pa prosto kada idete nekome u goste, poštujete njihova pravila prosto. A jesi naučio nešto na kineskom? Jesam, da, čak sam jedan deo pesme, zapravo smo Paučinu pevali sa curom iz Malezije koji je njihova najveća zvezda, jedan deo je bio na mandarinskom, na kineskom, tako da bilo je svega. I na kazaškom sam pevao tako. Pa kineski ne mogu zato što moram da pogledam tekst, ne sjećam ga se, ali kazaški sam pevao, mogu da ti otmem jedan deo na kazaškom. Samao tao kayran yelam şalkar gülüm. Bravo. Da ne delim dalje, da. Šejla, Razumemo si me dirnuo. je li imaš ti neke ambicije da osvajaš svet, da kažemo, da ideš dalje od naših granica? Pa, naravno, ja kažem, čvrsto hodam na zemlji, ali sanjam veliko. Koja ti je zemlja onako inspirativna, interesantna i gdje misliš da bi možda mogla da negde svoju muziku plasiraš? Gdje bih mogla muziku plasirati? Pa, worldwide, svakako. Vjerujem u sebe, vjerujem u ovo što radim, pripremam novi album. Album je spoj popa i sevdaha i tako da vjerujem da će to baš moći da se plasira širom svijeta, tako da nemam sad neku specifičnu zemlju, ali odakle crpim inspiraciju, najčešće su to azijske kulture. A da li je Eurovizija možda jedna od platformi za taj svijet? Ili možda intervizija? Ja bih voljela, međutim, znate kako je stanje Bosne i Hercegovine vezano za Euroviziju, tako da je meni to jako žao, ali ja se nadam i vjerujem da će to jednog dana, što kažu, da prokine. Inače, izvini, imam jednu zanimljivu stvar vezano za Euroviziju i
i Šejlu. Mi smo imali želju da prvenstveno sa Paučinom se prijavimo za PZE, međutim, zbog papira i svih pravila, nažalost, to nije moglo, pa smo eto došli do koncerta, ali da su druge neke okolnosti, Šejla i ja bismo zajedno već bili na PZE-u. Reci mi, generalno, što misliš o Interviziji uopšte koja je pokrenuta ove godine ponovo u Rusiji? Jesi možda ispratila to i da li ti se takav način takmičenja dopada više? Iskreno, nepoznato mi je to, nisam čula, nisam upućena, možete li me malo uputiti ili ćemo to poslije? To je nešto slično koja je Eurovizija. Ali ja sam svakako uvijek za te manifestacije gdje talenti mogu da se pokaže, pjevači koji su afirmisani, neafirmisani, što da ne, u svakom slučaju odlično. Moram da vas pitam i za ovo, dakle, goruća tema trenutno, što na društvenim mrežama, što u medijima, ne znam koliko se ti, Šejla, upoznata sa tim, princ verujem da jeste u vezi Vujadina Savića i ovih ucena koje su se dešavale. Jel imaš možda neki komentar u vezi toga i šta misliš uopšte o svemu tome? Eto, to pričamo i kad stavimo i porodicu negde u celu tu priču i te ucene, pretpostavljam da ste i vi imali negde slične situacije, s obzirom da ste javne ličnosti, da se svašta dešava, pa ti prvi da se Da, u suštini ne mogu da poredim moju njegovu situaciju, ni u jednom slučaju sve što se oko mene dešavalo su bili isključivo laži, ovde nisam siguran da je već tako kako vidim da se stvari odvijaju. Meni u toj priči žao dece, žao mi je sve što mogu proći. Društvene mreže jesu opasne, ali opet povlačim crtu, svaka javna ličnost mora, što kaže Mirko Gavrić, ako se ne verujem juče, mora imati prosto tu jednu crvenu lampicu koja gori sve vreme i da budemo svesni i da preuzimemo odgovornost za sve stvari koje radimo. Šejla, jesi ti možda upoznata sa ovom pričom? Jesi imala neke situacije, na primjer, da su te ucenjivali, da su ti, ne znam, možda pretili preko društvenih mreža, da je bilo tako nekih stvari koje su vrlo onako neprimerene? Pa dobro, znalo je biti nekih raznih poruka, ali iskreno nisam nikad obraćala pažnju na to, jer nije zapravo nikad bilo razloga da se bilo šta od toga ostvari, a uvijek su to uglavnom neki lažni profili, ja kažem lažni profil, lažna ocjena. Koliko te to poremeti? Pa poremeti onako na trenutak, zapita čovjek sebe čime si izazvao tako nešto kad stalno se trudiš sa sobom da si načisto, da si svjestan ko si, šta si svojih dijela i svog lika i malo na trenutak svakako poremeti, svi smo ljudi od krvi mesa, ali ništa dugoročno. Ali kažete svi smo ljudi od krvi mesa, opet ste deo showbiz scene. Nemoguće je da u toj slavi, moći, bogatstvu čovjek malo ne izgubi kompas ili je moguće? Vrlo je bitno da je okružen dobrim ljudima u čitavom tom procesu i da radi na sebi svakodnevno praktično, zato što svet kao takav je postojanjem društvenih mreža samo je to postalo mnogo vidljivije. Generalno su ljudi sujetni, nezadovoljni sobom, isfrustrirani, iskompleksirani, naravno daleko od toga svi, ali sve više se to vidi na društvenim mrežama i onda prosto ljudi dozvoljavaju sebi svašta. Tako da čovjek prosto mora samo da se izdigne iz svih tih stvari, da prosto ne ulazi ni u šta slično i da ima dobar tim ljudi sa kojima gradi taj cilj i da svu svoju energiju ulože ka cilju. A jeste vi nekad ušli u crveno pa bili ono, sad se povlači ručna, gde si pošao? Pa na što konkretno misliš? U neku situaciju životnu gde si se opustio? Nisam siguran da razumem pitanje. Rado bi ti odgovorio, ali ne razumem pitanje. Jasno. Naprimjer, pomenuli smo Vujadina Savića i ja kažem u toj moći sve što dođe sa showbiz scenom izaziva sigurno i kao ljudi smo od krvi i mesa, savršenstvo samo. Da li od ovim iskušenjima koje nosi slava? Apsolutno da se trudim da sve što mogu iskontrolišem, sazravam iz dana u dan i to je prosto normalno. Mislim da svako ljudsko biće pre ili kasnije dolazi iskušenja, ali čak i da se neko nekad spotakne, bitno da se vrati na taj put. A zbog čega su neke javne ličnosti pošteđene, a neke nisu? Naprimjer, imali smo situaciju sa Jelenom Karleušom koja je bila razapeta u svim medijima kada je njen skandal izbio. Dakle, zašto su sad neki pošteđeni, naprimjer, a neki ne? Kako vi to komentarišete uopšte? Pojma nemam, mislim da to je stvarno već pitanje za ChatGPT. Evo ga koristite i kako je mi mišljenje o tome? Ja koristim. Isto. Mislim, to je super alat za nešto što vam treba u vezi posla, u bilo kakav smjer, savjet, da to malo proširi vidike, prosto, ali sad ne treba
smatram da ga ne treba koristiti baš apsolutno za sve, da čovjek se dovede u situaciju da ne može da živi bez toga, ali svakako korisna stvar. Pitali smo ChatGPT i kaže ChatGPT da će 16. decembra biti rasprodat TMTS dvorana i da nakon toga idemo do Azije. Kakav menadžer PR-a? Da kaže taj ChatGPT, kakva je ta duša Balkana? Pa pre svega iskrena. Šejla i ja smo zaista izvođači, umetnici koji se zaista srčno bavimo muzikom, ne radimo to ni iz kakvih drugih pobuda. Slava i sve što muzika i javni posao nosi sa sobom su za nas nus proizvodi. Srcem smo u tome i to ljudi prepoznaju, zbog toga smo i tu gde jesmo trenutno. Mislim da nakon nekog vremena i svih nastupa, bilo televizijskih, ovakvih, onakvih vreme, da to prosto uobličimo u jednu formu koncerta i prosto Duša Balkana je nešto što obuhvata i Šejlin opus i moj. Mi se često šalimo da Šejla i ja možda najveći problem imamo da izaberemo autorske pesme jer volimo da pevamo sve i svašta. Tako da negde tu onako sužavamo izbor, a ovde sebi dajemo slobodu da prosto svu tu našu balkansku dušu koju imamo damo ljudima. Reci mi, da li ćeš se u nekom narednom periodu možda prijaviti za pesmu za Euroviziju ponovo? Možda ne ovaj put, ali... Pa nije isključeno, znaš kako, ja sam naučio mnogo toga Euroviziji, kako to funkcioniše i ona se menja iz godine u godinu, potpuno je sve to promenjeno u odnosu na ono kako mi to percipiramo kao narod, većinski. Tako da, sa znanjem koje imam trenutno, znao bi kako da pristupim svemu tome i taj osjećaj koji imate na eurovizijskoj sceni je nešto što nikad ne zaboravljate i prosto svesan sam da mogu da to iznesem na jedan kvalitetan i visok nivo, tako da apsolutno bih vidio sebe nekad ponovo. A da sedneš u stolicu, recimo, kao član žirija pored Singerice, na primjer? Što da ne? Jer bi to bilo interesantno tebi? Što da ne, ja mislim da bismo se dobro zezali. Bravo, super. Njemu fali kosa, ja sam tako da našli bismo sigurno teme za zezanje.